Pöginyenting ki nyine pöge sangyo lerim di sensing nang ken yong la tsamdishu. Taring pöndo tangbo chudawachi me tseba nishu dun chindishiwe tseba jik resi dawe sangyo lerim de nyidishu yi. Lerim di na pende desung kalun choki gyarik mina khajik la pömi dikzu tang ume lam ki siju kor la ngotre nang we kor tang. Shilong sane gonzing ki megale sikyong cho jede shuwe kor. Simla kuki gyagar pörik namla tuji cheshu chagda pöne legu chukdi we kor. Lojo 시작 ngay sane gunzin ta nyamte chokzo so lenjom ki maon lechar korla kudur nawe korche nyende shugyo sangyur shipta ka shamla rimesirona Peminamne kyana shungki wangyut la ngogyo ngamte chene milu tukju korwatang jinor konsi kemgoy chumbacho zenjo tu shapsor koine milu tukju korwe tuten sungzi ta dewe doling lenzo chik chona do Tenya duntanga me resa pubini ari kyasa Washington to tenshi chebe lau gai nge zu gyurgu tenten khanto lenzo te kyangna wata lenzo te shin changari kuzab tenche khanta kyana mangsu chokwa tangna shi nge zu gyurgu to nyamshi nangke chokwaso chokde kha shi timon thone kutina washi redu doling lenzo te zugla lobe kushab shaming laki chogyona te gyari shende minus pyogi nede seche Ome lamki siji la tonang tang gyabkyor nanggo yu kachimbo yingkor sunado. Lenzo teto chenga drombe shube bende desung kalun pakwa tsirin choki gyage tone nime ome lamki siji wo pemi tikzu ne pyoge kanyo segyur pezun chisam nangshin yogor sunangwa mase ome lamla gechi jizo ta chepsi ki uti nambe gyabkyor shukshe nangshin yogor sunado. Shenya pemi tikzu ki uile kung ka ngote tang chale nangcho Pyoge timo mayibe chöda rikshung zingyong pesum nangcho jegi korla ngori sungshe nado. Tenche ngotu tsiring laki chulo chikdong gupkya ngabchu nga gulor. Gyana shungge peso wangyur chebe jesu pemi saya chikla marswe tang. Gonde hachang mangbo torshik tangwa so pemi chöda rikshung tsame chidar tangwe korla ngoti nyingdu shik tang. Nyetu chintu sube tsebe nyus tsabdu nyi gyashung ki pyo to gyabshika watenbe kor sungna watanta. Yari chojawa namla yari shen khalayang pemi tikzu ki ume lam ki siju kola koto gyache petab yongwe bygyu yanshu na do. Teshin lenzo teto yugur mirik tunzo tang yari mangzu tenye wa tang jimang topshu chokwa cheki zonzi ne sungshe ya na do. Yang resa pembe ni gyagar changshar shilong pemi sane gonzin ki kyabkong megale ngade sikyong kusha tatagat roy cho tang jete shuyo parre. Jete kapsu shilong sane gonzi peme tundola ki debe milo chuta tukiring gyagar uise shungmang ne zenjo pemi tang kyabkong ngade pemi namla tuingyu ramde kangle nangwar jetar ashitan je katin jeten shuna do. Tetan chepjik pyo ki nangpa sanggebe chete pagyu pe nalenda ne chungmate gyagar tang pyo niwar lalop tang chero chayoba ngote shubatan chepjik pemi tikzu ne pyo ki nikar pembe ume lam gyune Pyoge kanyo setup to bezun nangshi yoba so ngoto shudu. Chosung chilo nidong chopke lo deshin pende kasha ne. Pyodun gyabgyor wa yong tang lakwa gyagar shungma nila tuji shishu lor tembeb nangde. Chilo nidong churgu le daw sumbe tseba sumju sojik partu lo korme ring lerim namang shik pe nang yoba re. Himachal ngade gyasa simla na lerim di chashe su. Chilo nidong chopke le daw jube tseba chunga ni simla sane su. Ngade shungki pyorik thote namba tenshu to shige cheve Himachal shungman nila tuji cheshu lerim mikse chi kodi nante tajal lo korme lekuite yongsu chukdi yobarre. Yang gyagar lojo pemi shija khaki jungyur lechar korta tene chongdushik sonado. Tenya dunta ngamar Bangalore loji lekungso loji zowu gyobe lojo shija kha ngay sane gunzinta nyamde chozo lenjom to nedun zowu kha sumki thola kodurshi yobarre. Tushi tetani longame Karnataka ngade shungman nila tukji cheshu lechar teshi jukdi nangyu chen lechar te zira jukdom tang maon chechar korla tuidu nangwatang tangna shi tushi zowu chikni pemi tikzu nangsi lekungki lamdoy dar hunsur shija zowu gyuwe shija shen ka chikla numsing tang chongke chewe zising rikchik je chwete ngowar deble chegyu korla kudur shidu Shenya shijana ngade shungtan tebe kase kachiki tola kudur shide chojawa yongne nedun to samsui tang gongcha lobo na yoba redu. Taringi sangyo lerim tizami pyoki nyentine gyangsin shushin yobe
레림 영수저와 샴나 거베 타게 가장 대조도네 지교유 대된 넘버 2 독자 나오러나